Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kamal Porilong, Home Minister, at his capacity, he abolished the post of Assistant Sub-Inspector from the state of Meghalaya. Bon kibang TV, let's see. Dia akan dikasih kita bagi sukmen. Today Muhammad Parawajongi, sir, welcome back home. Ikut yang isi. Kita menunda bon ketian. Bapak pensiunan sih, nilai don lang apa district council, apa mengalami nominated MDC, ubriu, ubai ijnai, bat bon ki bill ki bak district council atau apa kawan rakyat bahadu mentah kita sateng kadai ke inisiatif apa kejimdan jing bapak pensiunan ke UCEM, nilai don lang sansnem, bat hadian dekamon subha kasui. Ilang lagi nak buat kiwai-kiwai ke parti, buat mentah Iwan biar. Hadian bagi ke kubur buat pencingan Iwan join biar juga Kongres don ki boong yang kumnui buat pencingan ilang lagi ke PDF, NPP mentah Iwan Wanphai biar. Ngom piti usah orang kasih bola Pher jemut buat tengah upoi biar sini. Sir, I'm joking. Mo. Sir, welcome back home. Gidon. Ngam kasi benukang mga ikan ba Adrian mo Adrian Melian lupa mula kawan sangi ba happen deh ba Adrian wene samla jangka rigasi ke jungi ibadon ke jungi ijengai ban syakri yau Paidbah ke capacity ke jungi katkom ke sandur ke ba uplay unsa pensia ni priyan ni pi sa family of the Indian National Congress by Adrian. Dr. Finala Lindo, imdai new faces yang awal ini, ini ibala elekteng election nomor terakhir yang kemau, yang lain kedua tengi ini kongi kepor Hajar Pra, hakapau human jungi wilayah nak NCP yang di Congress nampak non-sport Dr. Finala kemau. Pada kema benarang bakla ide ikasi kentai benongtong banyo doctorate hakallah. Ide kijing sorong yang kerja benrio. Pemerintah Iwan ban penyeso telah kamun subha batni ke parti Kongres. Welcome to the family of the Indian National Congress Confederation. Last but not least, Pak Mosjo one sweat. Ide para try jang ibales one sweat. Ibala jile election lagi pun mensyua bagi Dr. Don bangkuah war play nanti nampak sila. But last time I contest nak PDF ya ke by election ke balong nampak sila. Bat mentah ilawan bat ni bat ilatri sitom mentah nadu usnem Hajar arpo hasil bat declare ke lockdown. Mai capacity ke jungi ila persyang rengkat bat kinong ketkam juga parti Kongres ke jungi wala impat di Kongres ila ya ila sedang bantre ila tre bani iba ki pelak ila sedang ban milong mentah te mentah Iwan bat ni bat ila briu ba kathi kathem kathan riwar jungi ka burong ni pedang subhai phi ba mosjo wan sweat sa ye ka sem jong ka Indian National Congress kila ikan pareng do ne ngan tren khasi ngan kamlo comfortable but kamla on express komboong I ba merol ni kermen bau art pulai kan dei kapali ke jungi ke Kongres ya kan mau ya bagi kentian jong weu actor hakapor bo yo ya ka Oscar award bon kilet ban shimi ka award ban kren ban lecture lai pajai utau aktor mulai jan upik ya kata ka award ura ya ka uang tam ko kentian nobody stay on top forever. Thank you but we shall not, and that is Charles Bronson, the Magnificent Seven. Bagi konflik. Di hangniru ngim shong ben san kan supaya kepuar bangin sa shong suki, bangin supaya ke suki waktu nungin shong. Ni ke ke balajia. Ngalaong ba we are the victim of supremacy. They reign supreme and you are the victim.
kecengka ni ke kerja apa ka government keceng mentah nadu aku por bagi syuti ya sarkar lai penai hadin bagi syuti ya sarkar wa raja katra kami ke kendram keten motor sarkar ka thung ya ke HPC but soon ki on lai penai yang ai ke Jubab lai senam sitang yang pada Jubab ngam don government ngam te hidup kembali pun ki kerja ada nginyong tang ki etan tu kata-kata but ngai yaki leader kecungi kaya kerja po assemblyman hadirin bawah kalian jom speaker ailat banyak debate dan banyak discuss yang kata isu kalau kecing syak suspend jong itu ki police officer kiba involve kata kecing syak penyap no jumpa ceris kipeni yang kata kecing teli om tang para kongres dia teli buat kejat bendera jongi balai banyu rot ya ke hok lagu no ai ke hok kami sebab kecik bisa kadang Paidbah mending mengamati bisa Paidbah bisa every 5 years we have to knock the door and ask them can I come in then the poor support mentah ni jom arpuai si dua zakatra mentangi sakhan yo uwe dalam kaman subha wi no lainut ki klak no bak hakawe ka election hagaro hills jom clever ngiram no mentangi dot saat kali jom ibadat and yes, but some Raja Balande, but very unfortunate. But he, how can he see what kamu pelang roh, tolong vacant mentah. Dia ngat try kan sudah ni ke by election. But ngat try ni try sistem ni nak pelang balai nak pinjau biar mentah, ingin nak arho.